Nikola Tesla. Burno detinjstvo, nestašna mladost, tiha starost i izumi koji su promijenili svijet. U ovom videu otkrivamo njegove poroke i probleme, strahove koji su ga proganjali, ali i neverovatnu hrabrost i veru u sebe. Sve to u manje od 20 minuta. Ovo je priča o Tesli, kakvu rijetko čujete. U noći između 9. i 10. jula 1856. godine, usred žestoke grmljavine u selu Smiljanu u Lici, rođen je Nikola Tesla. Rođen kao Srbin u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji, u okruženju gdje je njegova pravoslavna porodica bila i vjerska i nacionalna manjina. Tesla od malih nogu bio predodređen da bude drugačiji. Njegov otac Milutin, pravoslavni sveštenik, bio čovjek izuzetnog pamćenja i širokog znanja, pravi eruditer. Majka Đuka Mandić, iako bez formalnog obrazovanja, bila je inteligentna žena, izdanak porodice pronalazača, poznata po veštini da stvara različite naprave. Ove dve snažne ličnosti duboko su uticale na mladog Nikolu, prenoseći mu ljubav prema znanju i inventivnosti. Nikolin stariji brat Dane bio je porodični idol, smatran izuzetno darovitim i budućim naslednikom Milutina, koji je trebao također da postane sveštenik. Ali kada je Nikoli bilo samo 7 godina, tragedija je pogodila porodicu. Voljeni konj je izbacio 12-godišnjeg Daneta, koji je iste noći preminuo od povreda. Ovaj šokantni događaj je duboko potresao mladog Nikolu. Gubitak prvenca slomio je Tesline roditelje. Dane je idealizovan, a Nikola je rastao sa osjećajem da nikada ne može dostići bratovljeve senke. Poruka koju su mu roditelji, a posebno otac, nesvjesno slali bila je nemoj da uspeš. Ipak, ovaj pritisak ga je naterao da disciplinuje svoj um i dela. To će se pokazati ključnim za njegove kasnije izume. Sa 10 godina Tesla je krenuo u nižu gimnaziju u Gospiću, gdje se isticao u matematici i prirodnim naukama, često rešavajući probleme u glavi, a to je nastavnike navodilo da sumnjaju da varaju. Još kao dečak, pri pogledu na gravuru Nijagarinih vodopada izrekao je proročanske reči. Jednog dana otputovaću u Ameriku, izgraditi veliki točak koji će vodopadi pokretati. Kako je sam Tesla govorio, čuda elektriciteta mu je pokazao njegov voljeni mačak, kroz puckitanje statičkog elektriciteta. Od tada Tesla bio opčinjen elektricitetom, čitajući sve što je mogao i izvodeći eksperimente. Iako genije u nastajanju, Tesla je imao i svoje, kako je on sam govorio, bubice. Nikada ne bi dodirnuo tuđu kosu. Groznica bi ga obuzimala pri pogledu na bresku, a od bisera bi skoro dobio napad. Bio je opsednut brojem 3. Brojao bi korake tako da budu deljivi sa 3, a za svaki obrok tražio je 9 ili 18 salveta, brišući svaki tanjer i pribor. Neki su smatrali da su ove navike znak njegove neobične ličnosti, dok je on verovao da mu one omogućavaju da bolje uživa u životu i radu. Osim unutrašnjih borbi, Tesla se suočavao i sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima. U 14. godini nakon niže gimnazije pao je u postelju toliko bolestan da su svi dikli ruke od njega, ali se iznenada oporavio. Ipak, u Karlovcu ga je zarazila malarija, a po povratku u Gospić sa samo 17 godina podlegao je epidemiji kolere. 9 mjeseci je patio od iscrpljujućih simptoma, povraćanja, proliva, grčeva, gubio je tečnost i snagu. Neki čak tvrde da mu je bio poručen i mrtvački sanduk. Prevazilaženje ovih smrtonosnih bolesti ostavio je doživotni trag. Tesla je razvio strah od bacila i klica, izbjegavajući rukovanje i fizički kontakt do kraja života. To je uticalo i na to da nikada nije stupao u intimne odnose. Kao da sve to nije bilo dovoljno, Tesla je bio i žrtva nasilnika. Nakon što je video kako njegov drug dobija batine zbog razdeljka na sredini, Tesla je uz znak solidarnosti počeo da se češlja na isti način. Skoro godinu dana je redovno dobijao batine od istog nasilnika, sve dok nije odlučio da nauči da boksuje. Taman kada je počeo da uzvraća istom merom, nasilnik je tragično stradao u svađi, okončavši Teslinu kratkotrajnu boksersku karijeru. Nasuprot tome, Tesla je u školi poput oca Milutina briljirao u matematici, završivši 4-godišnje školovanje za samo 3 godine i maturirajući 1873. godine. U jesen 1875. godine mladi Nikola Tesla je uz pomoć stipendije krenuo u Politehničku školu u Gracu. Godinama je sanjao o studijama tehnike i sada se pretvorio u izuzetnog ozbiljnog studenta, radeći od ranog jutra do kasnih večernjih sati, 7 dana u nedelju. Ovi napori su ga doveli na sam vrh klase. Njegov omiljeni profesor fizike Jakob Peschel upoznao ga je sa najmodernijom naučnom opremom.
U to vreme, inženjeri su verovali da struja mora da teče u direktnom, neprekidnom krugu, odnosno jednosmerno, i koristili su komutatore da to postignu. Ali komutatori su bili neefikasni, varničili su i ograničavali prenos struje na male udaljenosti. Tesla je smelo zaključio da su komutatori suvišni i da ih treba ukloniti. Ideja koja je šokirala tradicionalistu Peschla. Profesor ga je javno prekorio, tvrdeći da motor bez komutatora krši zakone prirode. Uz to rekavši, gospodin Tesla će možda postići velike stvari, ali ovo sigurno neće uraditi. Umjesto da ga obeshrabri, Peschlova kritika je samo ojačala Teslu. Zavetova se da će stvoriti sistem koji će koristiti naizmeničnu struju i delotvorno sarađivati sa generatorom. Opsednut ovim idealom radio je neumorno. Međutim, i pored sjajnih rezultata na fakultetu, očevo nezadovoljstvo ga je ponovo sputalo. Počeo je da preispituje smisao revnosnog učenja. Na drugoj godini studija Tesla se okrenuo kockanju i piću, provodeći noći u kafanama, igrajući karte, bilijar i šah. Izgubio je stipendiju, prestao da pohađa predavanja, a ubrzo su mu rođaci ukinuli finansijsku pomoć. Jednog dana Tesla je jednostavno nestao, a prijatelji su ga bezuspešno tražili, misleći da se udavio. Ne rekavši nikome, preselio se u Maribor, radeći u prodavnici alata i boja, a večeri provodeći i kockajući se. Kada ga je prijatelj pronašao, Tesla je bio opušten, uživajući u svom novom životu. Ipak vest je stigla do oca Milutina, koji ga je u martu 1879. godine posjetio u Mariboru. Tesla je tada odbio da se vrati kući. Nekoliko nedelja kasnije, policija ga je uhapsila kao kockara i skitnicu i proterala nazad u Gospić. Ta vest je slomila Milutinovo srce, nakon čega se razboleo i ubrzo u aprilu 1879. godine preminuo. Tesla je, iako se osjećao da ga otac nikada nije dovoljno cijenio, ova smrt je duboko pogodila jer je bio svestan da joj je sam doprinao. U periodu žalosti Tesla se nakratko vratio crkvi, gdje je upoznao jedinu osobu za koju je priznao da ju je voleo, Anu. Njih dvoje su uživali u dugim šetnjama i razgovorima o budućnosti, ali ljubav nije potrajala. Zbog očevih želja i nagovora majke, Tesla je januara 1880. godine ostavio Anu i crkvu i uz finansijsku pomoć ujaka otišao na studiju u Prag. Tu je svestan ograničenja postao odličan primjer velikih misli i jednostavnog života, fokusiran na projekat svog idealnog elektromotora. Vest da Thomas Edison otvara telefonsku centralu u Budimpešti podstakla je Teslu da potraži posao kod Ferenca Puškaša, brata Tivdara Puškaša, jednog od najvažnijih ranih saradnika Edisona u Evropi. U januaru 1882. godine Tesla se preselio u Budimpeštu, prestonicu Mađarske, tražeći posao i inspiraciju. Ferenc Puškaš nije odmah imao sredstava, pa je Tesla prihvatio slabo plaćen posao u glavnom telegrafu mađarske vlade. Iako je bio hvaljen, većinu vremena je provodio popravljajući opremu na banderama. To ga je gušilo. Budimpešta je bila kulturan grad, ali Tesla je živeo u oskudici. Njegova frustracija i napetost kulminirali su u potpunom nervnom slomu. Telo mu se treslo. Puls je skakao na neverovatnih 250 otkucaja u minuti. A lekari su njegovu bolest proglasili jedinstvenom i neizlečivom. Očajnički se držao za život, ne očekujući oporavak. Međutim, posjeta prijatelja sa studija i inženjera Antona Sigetija donijela je preokret. Tesla se zavetao da će se oporaviti od bespomoćne tjelesne olupine do snažnog i ustrajnog čovjeka. Kroz zajedničke vežbe njegovo zdravlje se polako vraćalo, a sa njim i oštrina uma. Oporavljeni Tesla sada je bio u potpunosti posvećen projektu motora bez komutatora, rešen da dokaže da profesor Peschl greši. I onda, tokom jedne večernje šetnje sa Sigetijem u februaru 1882. godine, dogodio se sudbonosni trenutak prosvjetljenja. Ideja mu je pala na pamet kao blesak munje. Istina mu se ukazala u trenutku. Na pesku je brzo skicirao nacrt unapređenog motora koji koristi rotaciono magnetno polje, govoreći Sigetiju: "Gledaj moj motor, vidi kako mu okrećem smer." Kasnije je izjavio da mu je ovaj izum najdraži, jer predstavlja otkriće novih sila ravan pronalasku točka. Teslin motor, zasnovan na potpuno novim principima, dramatično je povećao mogućnost električne energije. Prvi put je naizmenična struja mogla da se šalje na stotine kilometara, efikasno napajajući fabrike, kućne aparate i tramvaje, a ne samo svetiljke. Iako nije bio jedini koji je istraživao rotaciono magnetno polje, Tesla je bio taj koji je otkrio način upotrebe takve struje, transformišući apstraktne ideje u praktičnu primjenu koja će promijeniti svet. Ubrzo Tesla se pridružio Ferencu Puškašu u izgradnji Edisonove telefonske centrale u Budimpešti, čak stvarajući i preteču zvučnika. Potom ga je Tivdar Puškaš pozvao u Pariz da pomogne u postavljanju Edisonovog sistema električnog osvjetljenja. Tesla je uživao u čarobnom Parizu, ali je i nastavio da usavršava Edisonove dinamo mašine, pa je čak i putovao da instalira sisteme osvjetljenja širom Evrope.
Charles Batchelor, Edisonov najbliži saradnik i direktor evropskih kompanija, prepoznao je Teslin potencijal i pozvao ga u New York da upozna čarobnjaka iz Menlo Parka. Pošto u Evropi nije imao prilike da napreduje sa istraživanjem naizmjenične struje, Tesla je odlučio da sreću okuša u zemlji zlatnih obećanja. Sa samo pismom preporuke od Tivdara Puškaša Edisonu, u kom je pisalo: poznajem dva velika čoveka. Jedan ste vi, a ovaj mladić je drugi. Nikola Tesla je početkom juna 1884. godine stigao u New York. Godina je 1884. Mladi Nikola Tesla, visok, mršav i zamišljen, dolazi u Ameriku. Sa sobom nosi pismo preporuke, par dolara u džepu i glavu punu ideja koje bi mogle promijeniti svijet. Na brodu grad Richmond Tesla stiže u New York, grad svetlosti, dima i buke. Tog trenutka ništa ne nagovještava da će upravo tu započeti jedan od najpoznatijih sukoba u istoriji nauke. Samo dan nakon dolaska Tesla upoznaje svog idola, Thomasa Alvu Edisona. U tom susretu dva svijeta se sudaraju, praktični američki preduzetnik i vizionarski naučnik iz Europe. Edison je već tada bio legenda, pronalazač sijalice, fonografa, telegrafa. Bio je genije, ali i čovjek biznisa. Za njega je svaka ideja bila dobra samo ako donosi novac. Tesla, s druge strane, tražio je savršenstvo, harmoniju, istinu. Za njega je struja bila više od energije, bila je sila prirode koju je želeo da razume i oslobodi. Edison zapošljava Teslu za $18 nedeljno. Tesla, kao i uvek, radi danju i noću. Za samo nekoliko mjeseci unapređuje Edisonove mašine, štedi mu $1000 i predlaže nešto revolucionarno, naizmjeničnu struju. Ali Edison to odbija. Za njega je jednosmjerna struja bila budućnost. Rekao je Tesli: naizmjenična struja je opasna, jednosmjerna je sigurna. Ko se time bavi, gubi vrijeme. Ipak, Tesla je bio uveren da je u pravu. Njegova vizija bila je veća. Sistem u kojem bi energija mogla da putuje kilometrima, da osvetljava gradove i pokreće svijet. Kada mu je Edison obećao $50.000 ako poboljša diname, Tesla je verovao da je to iskreno. Radio je 6 mjeseci bez prestanka. Kada je završio posao, otišao je po obećanu nagradu. Edison se nasmejao i rekao: oh Tesla, vi još ne razumete američki humor. Za Teslu to nije bila šala. To je bio trenutak razočaranja. U tišini je skinuo svoj radni kaput, uzeo šešir i napustio fabriku. Tog dana počinje njegova samostalna borba. Bez posla i novca, Tesla pokušava da osnuje sopstvenu firmu. Uz pomoć jednog vizionara, Benjamina Vaila, osniva firmu pod nazivom Teslina kompanija za električno svetlo. Naporno radi, danonoćno, pravi sopstvene lampe i generatore, dobija patente. Ali ubrzo ga ponovo varaju. Partneri mu oduzimaju patente i ostavljaju ga praznih ruku. Bez ičega, Tesla kopa jarke za telegrafske kablove na ulicama New Yorka. Za genija koji je mogao da zamisli svetlosne mačeve i bežičnu energiju, to je bio trenutak poniznosti, ali i snage. Tesla nikada nije prestao da veruje. Ubrzo ga primećuju dva važna čoveka, Charles Peck i Alfred Brown. Oni vide u Tesli ono što je Edison propustio, budućnost. Zajedno osnivaju Teslinu električnu kompaniju 1887. godine. Tesla sada ima laboratoriju, sredstva i slobodu da eksperimentiše. Radi na svom snu, motoru na naizmjeničnu struju. Njegov izum koristi obratnu silu magnetu polja, ono što Tesla zove uskovitlano polje sile. To je bio trenutak revolucije. Motor koji je mogao da pokreće mašine, fabrike, čitave gradove, bez gubitka energije. Kada je Tesla pokazao svoj izum, svet se podelio. Edison je branio jednosmjernu struju. Tesla i njegov novi saveznik, industrijalac George Westinghouse, zastupali su naizmjeničnu. Edison je pokrenuo prljavu kampanju. Tvrdio je da je Teslina struja smrtonosna. Čak je učestvovao u javnim pogubljenjima naizmjeničnom strujom kako bi to dokazao. Bio je to brutalan propagandni rat struja. Tesla se branio naukom. U časopisima je objašnjavao: naizmjenična struja može bezbedno da prenosi energiju na velike daljine. I nije se zaustavio. 20. maja 1891. godine Tesla drži svoje čuveno predavanje u New Yorku. Pred punom salom Američkog instituta elektroinženjera stvara munje, pali lampe bez žica.
publika je u neverici. Novine pišu: čovjek koji komanduje munjom. To je bio trenutak kada je Tesla postao svetska senzacija. 2 godine kasnije u Čikagu se održava svetska Kolumbova izložba. To je bio događaj veka, proslava moderne nauke. Edison i General Electric su želeli da obezbede osvetljenje sajma, ali su bili preskupi. Ponuda Tesle i Westinghousa bila je jeftinija i hrabrija. Oni dobijaju posao i tada svet prvi put vidi moć Tesline struje. 350.000 sijalica osvetljava nebo iznad Čikaga. Grad svetlosti. Ljudi stoje zapanjeni, gledaju kako se dan pretvara u noć, bez jedne sveće, bez jedne žice koja pucketa. Tada je postalo jasno, Tesla je pobedio. Njegova struja će pokrenuti svet. Nakon trijumfa u Čikagu, Tesla i Westinghouse dobijaju novi izazov, zauzdati snagu Nijagarinih vodopada. To je bio najveći inženjerski projekat svog vremena. Mnogi su rekli da je to nemoguće, ali Tesla nije znao za tu reč. Njegovi generatori i motori pretvorili su silinu vode u električnu energiju koja je napajala čitav grad Buffalo. 16. novembra 1896. godine, kada su se lampe u Buffalu upalile Teslinom strujom, svet je ušao u novo doba. To je bio kraj rata struja i početak električnog doba. Tesla je imao 41 godinu i ostvario je svoj san, da pokori prirodu ne silom, nego razumevanjem. Godina je 1895. Tesla je na vrhuncu slave. Ima laboratoriju u ulici Južna 5. avenija u New Yorku. U njoj su svi njegovi patenti, eksperimenti i zapisi. Plod 10 godina rada. U noći 13. marta plamen guta zgradu. Vatra se širi brzo. Vatrogasci pokušavaju da spasu šta mogu, ali sve nestaje. Teslina laboratorija, njegova druga kuća, postaje pepeo. Izgubio sam sve, zapisao je kasnije. Godine mog rada, moj život, nestali su u plamenu. Nakon požara Tesla je pao u duboku tišinu. Ali genijalnost ne može da izgori. Već sljedeće godine Tesla se vraća radu. Sada je fokusiran na nešto novo, bežičnu kontrolu. Na izložbi u Madison Square Gardenu 1898. godine Tesla pokazuje svetu čudo. Mali brod koji se kreće sam, bez ikakvih kablova. Publika ne veruje sopstvenim očima. Neki misle da u brodu sedi skriveni majmun koji povlači poluge. Drugi misle da Tesla koristi magiju. Ali Tesla zna, upravo je svetu pokazao prvi daljinski upravljani uređaj. Preteču današnjih robota i dronova. To je bio trenutak kada je mašta postala nauka. Nakon bežične kontrole, Tesla je imao novi san, bežični prenos energije. Verovao je da Zemlja sama može postati ogromni provodnik koji prenosi energiju svuda, bez žica. Finansijer John Morgan vidi priliku i odlučuje da ga podrži. Tesla gradi ogromnu konstrukciju, kulu Wardenclyffe u mestu Shoreham na Long Islandu. To je trebalo da bude središte globalne mreže, mesto odakle bi energija i poruke putovale kroz vazduh do svakog kraja sveta. Tesla je zamišljao ono što mi danas zovemo internet. Ali uskoro dolazi do nesporazuma. Morgan shvata da Tesla ne želi samo bežični prenos informacija, već i besplatnu energiju za čitav svet. Za biznismena to nije san, to je noćna mora. Finansiranje prestaje, kula ostaje nedovršena. Tesla se zadužuje, tone u dugove i 1917. godine kula biva srušena. Bio je to kraj jednog sna, ali ne i kraj Tesline vere. Iako više nema laboratoriju, Tesla ne prestaje da misli. U svojim hotelskim sobama, na papiru i salvetama, zapisuje ideje koje su daleko ispred svog vremena. Govori o bežičnom prenosu informacija, o uređajima koji će stati u džep i slati poruke širom sveta. Govori o oružju koje koristi snopove energije, o zidu snage koji može da zaustavi ratove. Govori o letećim mašinama bez krila, o tehnologijama koje će menjati vreme, pa čak i o kontaktu sa drugim planetama. Sve to početkom 20. veka, kada svet tek počinje da razume električnu sijalicu. Ljudi ga sve manje razumeju. Novine ga predstavljaju kao ludog naučnika, ali Tesla nikada ne odustaje. Godine prolaze. Tesla se povlači iz javnosti. Živi u hotelskim sobama širom New Yorka. U posljednjim godinama boravi u hotelu New Yorker. U toj sobi, broj 3327,
Tesla provodi dane sam, hraneći golubove i pišući beleške. Njegov najveći prijatelj postaje jedan beli golub. Tesla kaže: voleo sam tog goluba kao što čovjek voli ženu. Kada sam ga video, znao sam da moj život ima smisla. Bio je to čovjek koji je mogao da stvori munju, a plakao je zbog ptice. U januaru 1943. godine Tesla mirno umire u svojoj sobi. Imao je 86 godina. Svet je izgubio čovjeka koji je video budućnost, ali ga tadašnjica nije mogla razumjeti. Iako je umro bez bogatstva, Tesla je ostavio ljudima najveće bogatstvo od svih – znanje. Njegove ideje oblikuju savremeni svet. Naizmjenična struja, bežični prenos, radio, motor, radar, daljinsko upravljanje, pa čak i osnove interneta. Danas svaka sijalica, svaka električna mreža, svaki pametni telefon nosi u sebi deo Teslinog sna. Nikola Tesla nije bio samo pronalazač, bio je vizionar koji je video dalje od svog vremena. Njegov život nas uči da istinska genijalnost nije u bogatstvu, nego u istrajnosti i veri u ono što stvaraš. Kada noću pogledate svjetla grada, sjetite se Tesle, jer bez njega možda ne bi bilo te svjetlosti. Ako vam se svidao video, ostavite like i komentar. Mi smo mali kanal i to će nam pomoći da naš video vidi što više ljudi. Također, ne zaboravite da nas zapratite kako ne biste propustili nove videe. Pozdrav!